أسيه مفولة ساقة قرقلي تاجي قلبين قاما يو أستايل قلبين سا أبدا سفي درا خيسا ينجرتوجي إبدسان سنن ثم لا يموت فيها ولا يحيا جرو بريدو خيسا جراتو جي إبدسان كيس نمني إبدسيني خيستين كانني أنا أركتا نسأل الله السلامة والعافية ربنا جانو أباس أما اللي إبدسان كيسا دو إلي هارين بافتوجي cinqiin takka bar gijeesitti guddatte yoo duraa duute bara afuura fudhatta cinqii duniyaa ganda sani garuu jiruu bareedduu hin jiraattu duuteellee afuura hin baafattu je anaa fi isin hundaa warra gorsa fayyadamu rabbi nu haa godhu akkasi jaallawwan kiyya islaamaa waa sadeen san waliin haa laallu tokkoffaa irratti isbaahul huduu'i fi sabaraat hudu'a kee tolfachuudhaa je gizee cinqiidha gizee qabbantee akkaan jabeeffate gizee bishaan akkaan dhabame hudu'a bishaan bakka feete dhayxee barbaaddee fiddee hudu'a guutuu guuttachuutu dilii ta'e akka guyyaa dhalatte si deebisaa je talabada kasratul khutaa ila almasaajid tarkaanfii heddummeessuudhaa je gara masgiida salaata shanan masgiida fidachuudhaa je wanti dilii ta'e guutuu si dhiifama rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si godhuun tasadaffaadhaa انتظار الصلاة بعد الصلاة صلاة توكو صلاة osoo hin jajjarre bakka san teessee salaata kaan eeggadhu aje akkana jechuun magriba saffii dura salaattee osuma ati teessee istighfaara gootu quraana qaraatu rabbi kadhattu ishaa'ii sitti azaananii achumaan salaatuudha aje waa sadeen tun nama rabbiin laaffisee irratti laaftuudha aje garuu kan rabbiin rajjabeessee irratti abbaan fedhe hin danda'u je ربي سبحانه وتعالى مال نجا قرآن ساخيستي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم يا إسان وان كيسا قباران تلتنين التأمنتن يروني في صلاة بربادا جيزي غير صلاة الدين وياتا حركة خيسان فولة خيسان ميلة خيسان تكاد دادا طهارة كيسان بوتر دارا جتشو نوجرا جتشو ربين أرانتنا واني دكوبا قدانو تتي صلاة بربانا برو وداتشو هم بربان هندي خينياو تموما بيه بينيتما صلاة تيول سينا جتشو osoo uzriin takka hin jiraannetti osoo bishaan barbaaddee hin dhabinitti akkamitti tamuuma dhoytee gara masgiidaa dhufta odoo fadlii wadda'achuun salaataan tolfachuun qabdu beeyte miilaan ganama kaatee barbaaddee bishaan fidatta malee abadan tamuuma dhoytee fuula rabbii hin dhaabbattu jechuudha yoo garuu uzrii qabaatte dhowachuu dandeessaa beek arraan tan irra hedduun keenya uzriidhaan guutamne akkanumatti hunda keenya yoo laalte waan biraatiin qarshiin laaftu ni baati waan biraatti ni baati bakka salaataatti abbaa rabbiin irratti laaffise malee yellam hin jiru hundi keenya biyyee qabanneetuma salaatu jirraa jechuudha gaafa tokko saabtichi tokko hadiisa muslim gabaasa keessatti fi salaatil musaafiriina wa qasrihaa keessatti hadiisa abu umaamata al-bahlii irraa dhufe alayhi min allah ridwaan qaala قلت لأمر بن عبسات أمر بن عبسات نينجي لأي شيء تدعى رابع الإسلام أتماليني إسلامنا تنخيست مكاخا أرقدت أتي أفرفا إسلامنا را ورا أفرفا رتي أمنمت خأمنت يتو ربي تمالين أرقدت جيتي نسقافت ديجي يروخنا أمركم مال جين قرباخنا إني أرى الناس على الدلالة أن إلمنا ما خنا جلنا الرجل جيتي نزابات ريجي ولا أرى أوثانا شيئا وربي قدتي سبحانه وتعالى قبرهم وما تكت الله لوجي أن قافسا جاهل ما جرى إسلامنا نببلن إلمنا ما خان دخات تلشي قبرة خاوان هندنا ما وانبرو قبرو جر أني قروا أصو إسلامنا هندفيني درتي وربي قدتي قبروا متانا تكاسي واتك قرر خيسنا يياتو جيان فإذا عثمان كانت جرودي سمعت رجلا غربات كون دغيجي خمالو ديسو بر مكتي نبييتو ارغمي خجامو دبي اكناتو غرو نسيناجي نسيناجي غربان كون يرو خنا فردخ يا بديتين مكه دفيجي مكه يرون دفو رسول ربي صلى الله عليه وسلم اساجرو ارتين سيناجي
فقلت له إسانين جينجي من أنت أتي أين جينجي فقال إني أكنا نان جينجي أنا النبي أنا نبي جيدا نان جينجي وما النبي نبي يمكن أن يجيتين قافت ديجي رسول الله إرقما ربي تنجينيجي أجي فتو سرت أني إرقما ربي تنجينيجي بأي شيء أرسلك ربي سبحانه وتعالى إيقاتي إرقما تاتي دوبا إني مالين سي إرقين جينيجي يروحنا نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكنا نان جينجي أولين إرقميف ربي قدا قفا قبرو ربي توكو چومسو وان إساقدي قبرم هندت خبرو دانين إرقمي ولا نشرك به شيئا إساجنا واتك قبو ربوت ولا نمجر ولا خدوه تقوسا إساجنا وقبو ربوت إرقميني نان جيجي هاي أما سو جنان واني ربي قدي قبرمو هندي سيتو أكا جبت تنافين إرقمي جيجي سنما جاني وان إسان قبرن سن أكا جبت ستوفين إرقي ربين تصدفا وصلة الأرحام رحمني والمتنفتشو في الرفرسا بربادي جبيفتشو تنتين إرقمي جينجي واسدين تنانين إرقمي أوغانا نكنا نانجيجي eenyutu diin kanarratti si wajjin ta'een jeeniji eenyutu diin kana wayyo si wajji jiraan jeenji hurrun wa abdun gabraa fi bilisninis diin kanarratti na wajji taa'aadhaan naan jeeji yeroo san eenyu faajjira jennaan Abubakr Siddiiqii fi Bilaal bin Rabaa faatu amanee isa wajjin jiraaje ani yeroo san nama sadi qofaa na dura amanee jira ani afraffaadhaa je oggaasaniin eega dubbiin takkana taatu taate anis diin kee kana qabadhee si wajjin jiraan jeeni yeroo san Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ati ammaan tana diin kanarra noo jiraachuu hin dandeessu jeeni maaliif diin kun babal'atee if dandeen jiraatu dhoysaa irratti itti amanu jira waan ta'eef amma ati akka taatu jeen irji ilaa ahlika gara warra keetii deebi'inaan jeeje ammoo gizee dhageesse ergamaan Nabi Muhammad Makka irraa gara Madiinaa godaanee gaafa dhageesse gaafa sanna kootuu jinaan jeeje akkasittiin ganda kiyya deebi'ee je amaneetiin ganda kiyya deebi'ee amma gaafaan xiqqoo dhaabbadhu ergamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makka irraa gara Madiinaatti godaanee oduun dhageeje ammas farda kiyya yaabbadheetiin dhufee je Madiinaa yeroo kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isarrattiin ol seenee je ataarifuni yaa nabiyallah ana ni beeytaa hin jeeni je qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam ergamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkanaa je naan jeeje ati kadheen gadda gaafaan Makka jiru san na dhufee mitiihi naan jeeje yaa ergamaa rabbii ana ka gaafa si dhufe waan rabbiin si barsiise irraa na barsiisiin jeeni je yeroo san salaata na barsiisee je Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amriin salaata namni tokko gaafa shahaadaa dura qabatu salaatumaan eegala jechuudha salaataatu itti aana arkaan islaamaa shanin irraa shahaadaatti kaanu salaanni dhaabamuudha beeku yeroo kana na barsiisee salaata subii gizee salaatte xiqqoo taa'ii jeen hamma aduun baatuu taa'ii jeen yeroo aduun baatu san hin salaatinii jeen maaliif jennaan aduun yeroo san gaafa shayxaana lamaan jidduun baatee waan taateef yeroo san kuffaarri aduu tanaaf sujuudaa jeen ati yeroo san salaata irraa dhaabbadhu jeen salaata sunnaa hin salaatinii taa'ii jeen gizee isiin ol baatee qadrii rumhii yookaanuu taakkuu takkaa ol baate salaatii jeen salaanni yeroo sanii ragaa sii baha waan ta'eef amma hamma aduun walakkaa zaajaa geessutti walakkaa sammuu geessutti salaanni gaariidha salaatii jeen ka sunnaa abbaanaa beekadhu achii booda salaata irraa xiqqoo dhaabbadhu jeen yeroo aduu walakkoyte san jahannamiitu hafuura baafate waan ta'eef salaata hin salaatin irraa dhaabbadhu jeen achii boodaan eega aduun jallattee booda hamma asiriitti salaatii jeen salaanni ni jira asrii eega salaatte hamma aduun gaseentutti salaanni ni jira beekadhu gizee aduun achirraan gaseentu san hin salaatinii salaata irraa dhaabbadhu maaliif ammaas kuffaarri gizee san eeggateeti warra aduu gabbaruu jira beekadhaa gaas keessatti salaata barsiisu jira akka salaata barsiiseeti achii booda gurbaan kun maal jee jalaa nafne akhbirnii anil hudii yaa rasuulallah mee akkaataa huduu araana barsiisii jeen akkaan salaanni gaa eega akka jabaate akkaan itti wadseeffadhu irraa mee na barsiisii jeen arra irra hedduun keenya amata 20 30 60 masgida saffi dura salaatu jira garuu huduu silaa nama dura kana akka itolfadhu siin jenne tokkoon keenya hin beeknu jechuudha
maaliif hin gaafannu gaa rakkoon teenya sani isarraa eegala akkami wuduuni bareedaan san kan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gurbaan kun itti yaaddee akkasi barsiise hamiyoo sin jaan abadan tokkoon keenya hin beeknu jechuudha garuu amantii islaamaa keessatti aarri nu ba'u jirti addaatu jira rifeensi keenya barumsarraa zeeroo duuba jirra jechuudha takka huduu anaa himii jeen akkasi bar tokkoon keessan bishaan saayii dheeffata bismillah jee eegalaa jeen afaan tarsa dilulluuqataa wal dhagoo jirraami funyaan keessa ol naqa gad deddeebisaa jeen akkana dalage yoo je illaa kharajat khaxaayaahu je yoo diliinsaa irraa buute malee hin taane je tan namaa namatti tan nama walit dire tan kijibee afaan kanaan gizee akkasitti afaan lulluuqate irraa yaatu malee hin taane je hattaa fi haashumihi hamma gartee huuruu keessa diliin jirtullee guututti irraa dhangalaatii je bishaan akkasitti keessaa yaa'u san wajjiin diliin sirraa bu'u jirti huduunni kun fadlii tana qabaa dhageeffadhu أتي بودا ثم يغسل الوجه فولا لكتاجي كما أمر الله أكرب بنا ججت لكته هو إلا خرجت خطاياه جي دلين سائر رايات ملين تاني تم فولان دلقي تن إجاوانهم طولاني قوتت بشا وجين الرايات ملين تاني جي أتي بودا حركسا لكتاجي سدي لقابي خناي سدي قدا سدي تسلفته لما لما نسلفته تكا تكا نسلفته هما تلفتوا أكسي لابر بادو سنتي harkasaa dhiqataa je yeroo harkasaa dhiqate diliinsaa tan harkaan dalage akka bishaan qubarra akkasii yaa'u sanitti guututti irraa yaatu malee hin taane je udu'a kana waan fawjes laallaa jechuun haafiyati kan jimaa qarshii 200 fudhannee bishaan qar 30 irra fudhannee loozii irra fudhattee istiim oogul maal jetti irra guurrattee akkasitti teessee qamaatu qarshii 10 haayilaandii bittee ittiin tolfattu garaa jabeenya ilma namaati beeka fadlii isaa waan hin beekneef achii booda rifeensa kee akkasitti hayxaa jeen diliin takka takka fiinxa rifeensaa irra jirtu hundi akkasuma gabbuutii jeen achi miilatti wanni ati miilaan dalaydi diliin akkasuma gabbuutii achii booda eega tana fidhatte akkana jechuu qabaa jee gabrichi sun ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu oggaa namtichi kun akkana jee اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اوغا كنجي فلان جنتا سديتن اسابا نمت مالي انتاني جي ربي ولا جنتا هونتو اسني ابن ولا جنتا سديتن ربي نوابن مي مال جتودا اتودو مخي اكسلا ربي الاججي سني تلفتو في ولا جنتا سديتن سيبا نمت ميتن فيتن سيني سنجت جتو ابو فضلي قداي قبدي مو قبد ربي ولا جنتا سديتن اسني ابن ور جنتا سن ارغت ربي نوابن achii booda eega du'aa isan jettee ulaan saddeettan sii banamtee je eega ulaan san sii banamtee je maal gootaa je akkasitti hin dhiistu rakka'a lamaan wudu'aa san salaataa je sii galtee dubbiin wudaatteeti bar du'aa isan jettee masgida seente rakka'a lamaan wudu'aa qaa gootee irra buustaa je namtichi sun dilii isaarraa akka guyyaa haadha isaa garaa bu'ee deebi'u malee hin taane je Allahu akbar hin jettu ati Allahu akbar eega jaalawwan kee islaamaa wadda'achuun fadlii guddoo tana qabaatte anaa fi ati wudu'a kana guuttachuu kanaaf maaliif hin yaaddani maaliif nu yaachisne sanii booda nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahabaadhaan alayhi min Allah ridwaan alaa adullukum alaa maa yamhu Allahu bihi al-khataaya wa yarfa'u biha ad-darajaat isinin odeessu jeemeen waan dilii teessan akkatti isinirraa iskaan godhe abdeet godhe haaratti isin deebisu ta darajaa teessan jannata keessatti isin idaatu isinin odeessu jeen akka khiyyaa keetii miti sahabaan alayhi min Allah ridwaan qaaluu balaa yaa rasuul nu odeessi jaaniin kanuma barbaannaa hunti yeroo san nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isbaahul wudu'i fi sabaraati waddaaqee wudu'a kee kana guuttachuudha yeroo qabbanaa yeroo bishaan hin jirre yeroo fardii si jirtu san yeroo jajjabduu ilmi namaa hundi ta'u macca'u san ati wudu'a kee akka reefu himne kanatti qaa gootee godhachuutu dilii tee akkasii si deebisa tan kasratul khutaa ilal masaajid ruyaa biraa keessatti naqlul aqdaam ilal jamaa'ati miila kan kee gara jama'aa kanatti heddummeessuu je salaata shanan masgida fidachuu kana tasadaffaa immoo intizaaru salaati baadi salaa jenne san baada salaa salaata tokko salaattee yookaan zuurii salaattee osoo kopheen tiyeessii hirteettee fuula gadi hin deebine jechuudha. Teessee du'aa salaataa booda dhuftee jira. Allahu akbar jettee astaghfirullah
أستغفر الله ترسدي اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أكن جتي تيبودا سبحان الله والحمد لله الله أكبر ترى صدمي سدي إيه قتنا فيتي التيبودا ولا الله سدين آت الكرسي وقا خنا قراته أما دلين تنتي سلا كهوم التبشان بارا اللي تاتي دلين سرا تاتي جي هاي أنا في أتي صلاة قونيتي صلاة سلانة مدي بتاع خنا هي دي الجنابر السلام عليكم جنان خبيتي ولي أتي دراس الملا تاجتو جهلوان كي يكسلاما أمرين صلاة جدّو وان يرو قبابدو ترى خيستي ولتي من ينّي دبنو متججو أنواني ججو فدي أما أنت نبشاني سكت جباتني وان جرانيف أتي ديرو تومر ويتي تومر وفتيمو مو اتيادي بشان بربادتي ديكتي تلفتي ودا بريدا سنغورتي رفتي ججو نمني منسا تلفتي جي ثم غدا إلى المسجد خغر مسجدا ديمي دلينسا إرابوبو تجي أكنا جتون يوم أنا خيتي جدون تركام في دبتاتي تركام في شنتم دليس رابوس تيجي شنتم دنتا يسد جرداس يولي داتيجي حتى حمد شيروف ترى إما أنا خيتي ديبتو لا درجة قدو تنقم نوان تيف ورخنا يولى لربنا وقل اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي سوريا وفي فلسطين يا رب العالمين اللهم انصرهم عونا ونسيرا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته